Nganzi y'ihanga Right Honorable Nabbanja yakozesa omugisha gw'okushaba okwesande y'amataagi okusiima omwebembezi w'ihanga His Excellency General Kaguta Museveni ab'okumuleka mu ofiisi ye. Okusabako n'abantu bonna ab'e Hoima Diocese. Eno diocese yaffe kuba nze ndi w'eri Kakumiro naye diocese yaffe yeeno twaze okusaba Mukama Katonda n'okumwegayirira n'okumusiima naddala oluvannyuma lwa president okutusaamu obwesige. Wano abantu ba wano tuli bangi bataddemu obwesige. Waliwo nze Honorable Kasaija, Honorable Mary Mugasa n'omulala gwe bakatuwa ne Fred Byamukama. And so tuzze wano okwegayirira omutonzi ate okutuwa amaanyi amapya okuweereza eggwanga. So nze njagala kusiima president olw'obwesigwa bwatutaddemu. Honorable Nabbanja ayigayita abakrista bandi okushaba kanisa ya Our Lady of Lourdes Bujumbura Cathedral mu rurembo rwa Hoima omukujaguza esande egi omukushaba okwayebemberwa Bishop wa Hoima Catholic Diocese Right Reverend Bishop Vincent Kirabo Amouti. Mbigambo bye Right Honorable Nabbanja yasiima omwebembezi w'ihanga ab'okumugarra mu ntebe kandi yagira ngu eki nikimanyisa ngu abaire naakora gye omurimo gwe kandi kimugariremu n'amaani okukorera kimwe. Tubayogera ebigambo byabwe ebyo byali byabwe naye nze mu mutima gwange kitegeeza ti president akyatulinamu obwesige mu kuweereza eggwanga lino era njagala kumusiima. Muringo ngogumwe Right Honorable Nabbanja yayiga abanyayuganda okwejumbira mu nteekateeka za gavumenti ez'entunguuka okukira munonga eya parish development model ab'okuba egi egenderere kukendeeza aha mubare gw'abantu abarikukorera enda zonka. Eya PDM abantu ba Hoima tukubasaba mujumbire puroguramu eyo omukwota eno etukutandika government ekujja kuheereza $5,000,000 abuli muluka kandi etakahoyirewere yongere weereze $5,000,000 nizo $10,000,000 kati twaweereza omwaka oguhoyire. Tukubasaba abebembezi inywena abakujunaanizibwa kulolwangu esente ezo zayika abantu abakuzeetaaga. Nkumalira nimbagamba ngu waliyo na programu y'emyoga esente ezo muzikolese omukwekuraakuraniza. Ebyo bikiri aho Bishop wa Hoima Catholic Diocese Right Reverend Vincent Kirabo yasiima omwebembezi w'ihanga ab'obuhagizi obuteriho n'obushagiki obwarikuheereza amakanisa. Tusaba kwongera kukurikiraho president okusiima kwaitu abokutusagika kandi n'okwongera kumusaba aikale n'abata naitwe orugendo rukyali rurayira rukombeka irwaro limu baitu ntumanya reba jondo zirege ikintu kinsemereze bwana mukuru akibalizeho aba Bujumbura parish bekozeremo omulimo bwede twikalire hali n'orura group eno neija. Nganzi y'ihanga Right Honorable Nabbanja yatwerekerezia $50,000,000 akombeka irwaro ery'abakazi hamwe n'abaana. Amakuru aga gashakwa gada saba wa Sky TV agenshonga.